Babelo sezulwini uNkulunkulu umusa, uNkulunkulu weluthando, uNkulunkulu ongahluleki, uNkulunkulu ongashiyani. Nanamuhla ngimema buthathu belizulu, ngimema bungcwele baNkulunkulu lokuthi bube khona ngakimi, bube nami. Ngiyatehlisa kakhulu, ngiyatithoba nayi lenye ividiyo le ngicabanga ukuthi ngitawube ngibusisa ngayo ebantwana baNkulunkulu. Batawube bathi vela bomnanzi, nanami ngitobe ngithi vela bomnanzi ngayo. Kwangathi uNkulunkulu angangisita ngisase-busy ngirekhoda nayo ividiyo. Ngifisa ukuthi abantu baNkulunkulu bajabule, bangabi nekulimala. uNkulunkulu ngathi angangisita ngaso sonke isikhathi, kodwa nangabe umuntu waNkulunkulu alimala, kutawube kusho ukuthi livi ngilo lelimlimatile. Mina engekwami angifisi ukulimata abantwana baNkulunkulu. Ngibe nemalanganyana ngingawafaki emavidiyo yami, ngibe nesimo lebesikhona, kodwa sengibuyile ngitawuphindze ngiwaqhubeke nemavidiyo ami ngiwafake. Abantwana baNkulunkulu bawalanzelele beve loko lengifisa ukuthi bakuve. uNkulunkulu wemusa, uNkulunkulu weluthando, nanamuhla ngifuna kusho ukuthi ngifuna kukhuluma ngelivi, ngifuna kukhuluma namuhla ngemiyalelo leyishumi. Kunetinto letisihlekelako, kunetinto lesingasatati ngoba nekushunyayelwa ngato atisashunyayelwa, akusakhulunywa nangato. Kodwa ngicabanga ukuthi nangabe ngikufaka lokhu kuba sikhumbuto ebantwaneni baNkulunkulu tukwetingceku, nanami futhi kube sikhumbuto nakuya kami impilo lokuthi yini uNkulunkulu kahle kahle la yifunako. Ingcikithi yaNkulunkulu ukuthi ufuna umuntu atingcwelise. Kahle kahle uNkulunkulu ufuna umuntu ete kuye, angeti njengoba anjalo. Angithi uma siya kuNkulunkulu singena etindlini taNkulunkulu sifuna kusinza, sifuna kusinziswa, sifuna kuphila. Nguloku lengifuna ukukhuluma ngako namuhla, ukuthi wonke umuntu waNkulunkulu lekathi yena uyakholwa kufanele aqale la. Unayo incwadi lelana ku-Exodus 20 lekhuluma ngemiyalelo lelishumi. Imiyalelo lelishumi iphethe konke lokhu uNkulunkulu lekangakufuni kwentiwe umuntu wakhe lekathi sewuthethe yena. Nako futhi noma ngabe awukholwa, futhi noma ngabe awuyi endlini yaNkulunkulu, noma ngabe awulati livi, kodwa lokhu kuphathelene nekuthi uNkulunkulu umuntu wamdala emhlabeni wafisa ukuthi angakwendi lokhu la kule ncwadi lengitayifunza namuhla. Umuntu waNkulunkulu angatendi letinto, ngoba uma atenda letinto leti uNkulunkulu athi angatendi, kusho ukuthi uphumile endleleni yeluthando lwaNkulunkulu le umuntu amthandze ngalo. Ngoba uNkulunkulu umthandzile umuntu wakhe, uNkulunkulu uyamnakekela umuntu wakhe. Kodwa namuhla ngifuna ukukhuluma kabanti kakhulu ngekuthi uNkulunkulu yini langayithandzi. Nebantwana bethu sibakhulise sibatshela lokhu uNkulunkulu angakuthandzi, ukuthi lokhu angakuthandzi uNkulunkulu nangabe sikwenda kusho ukuthi asisibo ebantwana baNkulunkulu. Lokhu lekangakuthandzi uNkulunkulu athi singakwenzi kusho ukuthi asimjabulisi uNkulunkulu. Nangekuphela makufika isikhathi sekuphela kwemhlaba kusho ukuthi thina asiyindzawo, kusho ukuthi ngeke size sibonane naNkulunkulu. Ngifuna kuyifunza le ncwadi ngingakahambi isikhathi lesidze. Lele lapha ku-Exodus 20 ngifuna kufunza le miyalelo lelishumi lokuthi uNkulunkulu yini lekayifuna kumuntu. Kunale ncwadi lelana ku-Exodus 20 lekhuluma lapha, ngitawucala la ku verse 12. Verse 12 ufunzeka ngale ndlela: hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwanza kulelive lengikunika lona. Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho, ungayihawukeli indlu yamakhelwane wakho, ungamhawukeli nemkakhe.
nesisebenti sakhe lesiduna noma lesisikade, netinkomo takhe, netimbongolo takhe, noma yini le anayo. Indzaba yokucala uthi uNkulunkulu sihloniphe batali bethu kude tinsuku tethu titakwanza eveni. Angeke tanze tinsuku tethu eveni ngoba singahloniphi ebatali bethu. Uma sithi siyabuka kulomhlaba lesiphila kuwo, le ndzaba yekuhlonipha uyihlo nenyoko, uyihlo basho babe, unyoko basho makwabo, asikaqali ke kungena kuNkulunkulu sitohlonipha uNkulunkulu. Siqala sihlonipha abatali bethu. Le ndzaba icala ekhaya, le ndzaba icala endlini, lokuthi uNkulunkulu ufuna wena umhloniphe umtali wakho, ubahloniphe, utithobe kubatali bakho. Uthi nangabe wenda njalo tinsuku takho titawanza eveni. Nangabe wenda njalo wena utakunika emalanga lamaningi. Bayafa abantu labasha namhla, bayafa, bafa ngathi tinkukhu. Abahloli bacala babancane. Umntwana nakaya esikolweni uhlangana nemuntu omdala akampingile, abasabingelele abantwana banamuhla, abafundziswa nasema-Sunday school ayifundziswa le ndzaba, ngoba uma beyifundziswa ngabe siyabona abantwana bethu bayahlonipha. Umntwana umbone noma kungafika umuntu omdala ekhaya uhluleka kumbingelela, akakhoni yini, akakafundziswa kwenta kahle, akakafundziswa inhlonipho. Kusho ukuthi uma ngabe sicala lapho sibafundzisa ebantwana bethu ukuhlonipha, bahloniphe thine, bahloniphe nalabanye abantu abadzala. Akwati umntwana ukuthi wonke umuntu lomdzala kuye, thina besikhule vele sathi ukuthi umuntu lomdzala nangabe amdzala alingana nemntali wakho, umntali wakho naye uyamhlonipha, uyambingelela noma endleleni uhlangana naye. Ithi le ncwadi lana ungabulali. Sibulala ngetindlela letiningi, asikhulumani kahle, asendi kahle. Kubulala umuntu wathi ukuthi kuphatha umuntu, kungamphathi kahle lomunye, nekungamkhulumi kahle, kumbulala lokho. Singabulali nako lokwekudubula ngesibhamu nekuhlaba ngemuva. uNkulunkulu akakufuni, akakuthandi, especially kuyithi thina bendlu yekukholwa. Kufanele letinto leti sifundzisane ngato, kufanele letinto leti kungako ebantwana bethu uyambona umntwana uyangena umuntu omdzala esontweni, kufanele asukume umuntu omdzala ahlale ahambe la awufuna situlo atokhona kuhlala. Akakwendi lokho ngoba akayati lento ukuthi vele iyenteka. Utayenda uyifundziswe ngubani? Ngoba isihlula thina kubafundzisa. Kufanele sikwende lokho. Ungabulali, ungaphingi. Siphinga ekhatsi emasontweni, siphinga ekhatsi endlini yaNkulunkulu. Ene akufundziswa naloko kokuthi lona lohlele eceleni kwakhe ngumnakeni, ngudzadze wenu, lona leka ngumfundisi, ngubaba wakho, make mfundisi, libandla lonke liyahloniphana. Sesibobabe nabomake, sinabodzadze wethu nabobhuti wethu, sinabogogo, sinabomkhulu. Awuphingi, ungaphingi. Kuyaphingwa ke ekhatsi emasontweni, kuyaphingwa kakhulu, kuyaphingwa ekhatsi emasontweni, kuyaphingwa kakhulu. Lona uthandzana nalo, lona uthandzana, lomunye ushadile unababa wakhe khona la esontweni, nalona lathandzana naye emakhwapheni wakhe unaye khona la esontweni. Inceku yaNkulunkulu inamakhwapheni wayo khona la ekhatsi endlini yaNkulunkulu. Make wakakhe uze akwati ukuthi baba wakami ume lapha phambili ungumfundisi uyashumayela kodwa unamakhwapheni wakhe. Ene lo make loyo angumakhwapheni ahluleke nekumhlonipha lo make mfundisi, aze la kufanele kuqalwe ingoma senguye lokayi-chorus leader, ngoba yena ufanele uthi bona afanele kusono kuphinga ekhatsi endlini yaNkulunkulu. Nibantu labasha, bafundisi, bomake nabogogo, konke akufuneki, akakufuni uNkulunkulu, nakulaba ngakholwa akakufuni. Ungebi, ungafakaze manga ngamakhelwane wakho. Siyeba namhla ngigcoke kahle ngimuhle, ngihamba nebafana laba labathatha tinto la etitolo, ngifika ngiyamkhomba ukuthi isize yami ngule,
leli rogo lengilifunako ngileli, sebangena bangithathela ticathulo lengilifunako. Umfundisi sewungenile ukhomba abafana bekuntshontsha isudi lekafunako. Uma ngale umfundisi ugcoka isudi emshadweni loya emngcwabeni nje untshintshele ngamasudi yekweba, sigcoka tinto tekweba. uNkulunkulu akakufuni lo, nekweba straight vele la usebenza khona uyeba, lifosholo lemlungu yathatha, indishi yakamlungu yathatha ufake esikhwameni. Akakufuni uNkulunkulu tinto leti ma-basics lekangafuni uNkulunkulu ngathi sithi sibantwana baNkulunkulu. Ngisho nalabangayi endlini yaNkulunkulu, ngoba kunabomake labasebenza abakwati ukuya endlini yaNkulunkulu, kodwa uyeba lakasebenza khona. Uyeba babe ukhanze babe webe nento lenganamsebenzi, ifenisi le yafana nje lejujiwe, sekwagqola tinkwenkwenkwe ekhala lakhe, ngoba uyeba lo muntu uma angakebi akajabuli. Sebe size sebe nemnikelo. Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho, ungahawukeli indlu yamakhelwane wakho, ungahawukeli nemkakhe nesisebenzi sakhe. Bayahawukela ke bantu, hawukele makhelwane wakho, umhawukele. Noma ungakatsheli umuntu, kodwa wena enhlitweni yakho umhawukele uNkulunkulu, kubonile ukuthi wena uyahawukela. Hawukela, asendeni kahle, akuthengwa ngemali ke lokhu. Kufundzisana, sende kahle, sihloniphane, siphathane kahle. Saze senda lenkonzo le yekuthi uhloniphe uyihlo nenyoko. Sifundzise nalabantwana bethu endleleni, umuntu lekahlangana naye akwadi ukuthi thoba kuye, njengoba nathi sifanele ukuthi thoba kulomunye nalomunye. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu, angamboni lofana naye. Ungebi, yekela kweba emsebenzini la usebenza khona. Haleluya, ngiyabonga.